priča o Adidasu. Znate, to nije priča koja počinje u nekoj fancy sali za sastanke. Ne, ova priča počinje na mnogo skromnijem mestu, u jednoj porodičnoj vešernici. To je priča o brendu koji je stvoren ne samo inovacijama, već i jednom od najžešćih porodičnih svađa u istoriji biznisa. Kako se od jedne male, skromne radionice stigne do globalnog carstva? Pa, put je bio popločan inovacijama, sjajnim marketingom, ali i jednim od najljućih rivalstvava koje je poslovni svet ikada video. I tu dolazimo do ključnog pitanja. Kako je moguće da jedna, ali stvarno gorka porodična svađa na kraju stvori ne jedan, već dva svetska giganta? Jer da bismo stvarno razumeli Adidas, moramo da razumemo i Pumu. Njihove priče su neraskidivo povezane. Proći ćemo kroz cijelu priču korak po korak. Prvo, idemo nazad na sam početak, od te čuvene vešernice do olimpijade. Zatim, priča o bratskom rivalstvu koje je sve promenilo. Pogledat ćemo kako su 3 pruge osvojile svet, ali i kako su kasnije izgubile bitku sa Nikeom. I na kraju, naravno, priča o njihovom velikom povratku. Dakle, prvi deo, od vešernice do olimpijade. Vraćamo se u Nemačku, odmah posle Prvog svjetskog rata. Tamo zatičemo 2 brata, Adolfa i Rudolfa Dasslera. I oni imaju jednu, prilično revolucionarnu viziju. I kad kažemo skromni počeci, mislimo stvarno skromni. Sve je počelo 1924. godine. I to gde? U vešernici njihove majke. Nije bilo materijala, pa su se snalazili. Skupljali su bukvalno vojni otpad, stare gume, šatore, delove uniformi i najbolji deo priče. Kad nestane struje, a nestajala je često, mašine su pokretali tako što su okretali pedale na biciklu. Iz te improvizacije su se rodile prve sprinterice sa kramponima na svetu. A njih dvojica, bili su kao yin i yang. Potpune suprotnosti, ali zato savršen tim. S jedne strane imamo Adija, tihog genija, zanatliju, čoveka opsednutog savršenim proizvodom, kako da sportista bude brži. A sa druge strane, njegov brat Rudolf, harizmatični prodavac, ekstroverta, onaj koji je znao kako da proda priču i pridobije kupce. I onda je došao taj ključni trenutak, Olimpijada u Berlinu 1936. godina. Adi je nekako uspeo da dođe do američkog atletičara Jesse Owensa i lično ga ubedi da proba njihove sprinterice. I šta se desilo? Owens je osvojio ne jednu, ne 2, već 4 zlatne medalje u Dassler patikama. Preko noći njihov mali brend je postao svetska senzacija. I to je zapravo bio početak modernog sportskog marketinga. Daj svoj proizvod najboljem sportisti i gledaj kako magija radi. Sve je delovalo savršeno, zar ne? Ali idila nije dugo trajala. Sad ulazimo u mračnije poglavlje ove priče. Rođenje bratskog rivalstva. Vidjet ćemo kako su rat i duboko nepoverenje uspeli da unište sve i podele ne samo porodicu, već ceo jedan grad. Drugi svjetski rat je sve promenio. Obojica su se, kao i mnogi u to vreme, pridružili nacističkoj partiji. Njihova fabrika patika je prenamenjena, počeli su da prave protivtenkovsko oružje, a onda, posle rata, kreće rasplet. Rudolf završava u savezničkom logoru i postaje ubeđen, potpuno ubeđen, da ga je rođeni brat Adi prijavio. Ta sumnja, to nepoverenje, to je bila tačka bez povratka. Do 1948. godine sve je bilo gotovo. Podelili su kompaniju zauvek. I podela nije bila samo na papiru, bila je stvarna, fizička. Adi je uzeo svoj deo i osnovao Adidas, od svog nadimka Adi i prezimena Dassler. Rudolf je uzeo svoj deo i osnovao Pumu. I to gde? Bukvalno sa 2 suprotne strane reke u istom malom gradu. Podelili su sve, imovinu, mašine, radnike i grad. Grad je postao podeljen na Adidasovce i Pumaše. Prava drama. I tako, nakon te gorke podele, počinje 3. poglavlje. 3 pruge osvajaju svet. Adi Dassler se vraća onome što najbolje zna, inovacijama, i stvara brend koji će uskoro postati sinonim za sport. A uspeh je stigao skoro odmah. Setite se svetskog prvenstva u fudbalu 1954. godine i čuvenog čuda u Bernu. Adidas je imao ključnu ulogu. Adijeve nove kopačke su bile revolucionarne. Prvo, bile su duplo lakše od svega ostalog na tržištu. Drugo, i najvažnije, imale su krampone koji su mogli da se menjaju.
Tog dana u Bernu je padala kiša, teren je bio blato, Nemci su stavili duže krampone, Mađari su se klizali i Nemačka je napravila jedno od najvećih iznenađenja u istoriji fudbala. To je bila moć inovacije na delu. I sve se to svodilo na Adijevu životnu filozofiju. Njegov moto: samo najbolje za sportistu. I to nisu bile samo reči, čovek je stajao iza toga. Tokom svog života registrovao je preko 248 patenata. Neverovatna posvećenost. Ali Adidas nije ostao samo na sportskim terenima. 80-ih se desilo nešto potpuno neočekivano. Hip-hop grupa Run MC izbacuje pesmu My Adidas. I odjednom brend prelazi sa terena na ulicu. Postaje deo kulture, ikona stila. Ovo je bio genijalan potez, verovatno prvi put da se sport, muzika i moda spoje na takav način. Adidas je stvorio potpuno novo tržište za sebe. Međutim, posle uspona često sledi i pad. Nakon Adijeve smrti 1978. godine, kompanija kao da je izgubila kompas. Ulazimo u period krize, pogrešnih odluka i, što je najgore, borbe sa novim agresivnim igračem na tržištu, Nikeom. U pokušaju da se vrate u igru, posebno na američkom tržištu gde je Nike dominirao, povukli su jedan, ogroman i veoma skup potez. Godine 2005. kupili su Reebok za neverovatnih 3,8 milijardi dolara. Ideja je bila prosta: kupi konkurenta, uzmi njegov tržišni udeo. Ali nije upalilo. Integracija je bila noćna mora, a sam brend Reebok je već bio u padu. Umesto da reši problem, ova akvizicija ga je samo produbila. A evo i kako je to izgledalo u brojkama oko 2014. godine. Pogledajte samo ovaj grafikon. Nike je držao čak 60% severnoameričkog tržišta. Adidas je pao na samo 10%, čak i iza Under Armoura. Gde je bila greška? Dok je Nike gradio svoju imperiju online, Adidas i dalje previše verovao u klasične prodavnice. Ta greška ih je skupo koštala i bacila na 3. mesto. Stvari su izgledale prilično loše. Investitori su bili, blago rečeno, besni. Kompanija je bila na kolenima i morali su nešto da urade. I to brzo. Tako dolazimo do 5. i poslednjeg dela. Stvaranje novog povratka i moderna strategija koja ih je spasila. Njihov plan za povratak zvao se Stvori novo i bio je prilično genijalan. Sastojao se od 3 ključne stvari. Prvo, gradovi. Rekli su: hajde da se ne rasipamo svuda, fokusirajmo se na 6 ključnih svetskih metropola koje diktiraju trendove: New York, Šangaj, London. Drugo, brzina. Moramo brže da proizvodimo i konačno da postanemo sila u online prodaji. I treće, možda i najvažnije, otvoreni kod. To je značilo: hajde da otvorimo vrata i sarađujemo sa najkreativnijim ljudima, umetnicima, dizajnerima, muzičarima. I upravo im je to pomoglo da ponovo postanu cool i vrate se u igru. I tako, priča Adidasa je neverovatna. Od vešarnice i porodične svađe, preko svetske dominacije, pa do ivice propasti i nazad. To je lekcija o tome da brend nije samo logo, već priča o inovaciji, borbi i sposobnosti da se prilagodiš. I dok gledamo u budućnost, posle svih ratova, svađa i poslovnih bitaka, ostaje ono jedno pitanje: mogu li 3 pruge konačno i zauvek da preteknu sve svoje rivale? Šta li nam donosi sledeće poglavlje ove neverovatne priče?